हमारा रिश्ता पेड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो 10 लाख वृक्षारोपण आज वो सोचकर आपको कैसा लगता है? गायनायथ' गायजोब खुलुमबाय दिनै बैराबकुन्द'आवहाय 10 लाख दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जागायनो नागिरदों दा दसेनि उनावहाय मानगोनां बिटिआरनि चिफजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन दंफां गायनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि जि ग्रीन मिशन ना होमबा बेबो थांखिया जाफुंगोन आरो लोगोसे बेनिफ्राय जोंहा फिथाइ सामथाइनि जि जुदि दंफां लाइफां जों गायोब्ला सासे मानसिया दंफां फांसे गायोब्ला अब्ला बड'लेण्डआव 30 लाखसोनि सुबुंनि अनजिमानि बारा दं माने सासे सुबुङा जुदि दंफां मोनसे गायोब्ला अब्ला 30 लाखनि गेजेराव 30 लाख दंफां होमबा थाइजौ दंफांखौनो हमना लादो अब्ला बे थाइजौ दंफांनि गेजेराव जुदि नोङो मोनसे दंफाङाव जोङो 20 केजिसो जों जुदि दिहुननो हायोब्ला बोसोराव अब्ला नों 30 लाख दंफांखौ सानना नायदो बा जिडिपिआ बारायगोन ना बाराया लोगोसे बेजों लोगोसे इनभारमेन्ट बिनि थासारियाबो गोबां गोग्गो जागोन अक्सिजेननि सायावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां मोजां आरो लोगोसे दंफां जि गायोब्ला जोंनि वातावरणा गोबां मोजां जागोन मानगोनां रायजो राजाफोर मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे इनिशिएटिभ लानाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जि इनिशिएटिभ लानाय गोबां मोजां बाथ्रा आरो आंनि मथेब्ला बिराद दंफां 10 लाख क्र'र दंफां गायनांगौ स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बै गोलाव आं दा दंफां गायनायखौ नोंथांनि सायाव देखायगोन थेंक इउ সবাই খেলিব ঝুমরি মরণে ঝুমর লাগল ভারী আসো সবাই খেলিব ঝুমর আমার সকলৰে প্ৰিয় নেতা বিটিসি প্ৰধান যুৱ নেতা শ্ৰদ্ধেয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া So guys बैराबकुन्द'आव जि प्रग्राम लादोंमोन बे प्रग्राम हाबाफारिया जागायबाय आरो लोगोसे मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा फैगासिनो दं नोंथांमोना मासियाव जिरनायखौ नुनो मोनथ'वाखै रायजो राजा नोंथांमोन 10 लाख दंफां गायनानै बड'लेण्डआ रेकर्ड सिफायनो थांगासिनो दं वेलकाम অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী वेलकाम জিন্দাবাদ 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 প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ 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 आलासिखौ बरायनो थाखाय बर' हारिनि आंगो डान्सखौ मोसाबाय আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই আজি উপস্থিত হোৱা সকলো ৰাইজক এটা জোৰছে হাত চাপৰি দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো আজি গোটেই বিশ্বতে এটা চৰ্চিত আলোচিত বিষয় যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কাৰ্যসূচী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ বাকী ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু আজিও ইমান গৰম বতৰত আমাৰ বিষয়াসকলৰ লগতে সকলো স্তৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো বিশেষভাৱে আমি বিটিআৰত যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো যে প্ৰত্যেকটো বিভাগে যেতিয়া কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকচন হ'ব তাত গছ ৰোপণ কৰিব এই বছৰৰ পৰা আমি 3 বছৰত 1 কোটি গছ ৰোৱাৰ কাৰণে বডোলেণ্ড গ্ৰীণ মিছন এটা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আমাৰ যিবিলাক আন্দোলন আৰু আমি অসমখনক নদন বদন কৰি গঢ়ি তোলাৰ এটি গছ পুলি ৰুম তাৰ পিছৰবাৰ আমি 5 কোটি গছ পুলি ৰুম এই সংকল্পৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ mana थाबथाया नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ गोबांनो बेहायबो गायगासिनो दङ नायदो आपनि कोडफोरा बे मानसिखौ सोंदोंमोन आं बबेनि होननानै बिथां माजबानि होनना बुंदों आरो दंफां गायनायनि सोमोन्दै सोंदोंमोन आं बिथांनियावहाय दंफां गायनायखौ
मोजां मोनदों आरो लोगोसे खस्थ'आ जाखागोन खस्थ' जानायखौ फोरमायदों दंफां बे हाजो खाथियाव गायनाय आरो बेयावथ' खस्थ' जाखागोनखा बेखौ फोरमायदों बिथाङा गोबां मानसिफ्रा मावदों बिसोरल' नङा जेराव एसे एनै थालांदों बेफोरखौ नायै नायै गायगासिनो दङ गायनायाथ' गायबाय गासिबो गायजोब्बायानो बाट थालांनायफोरखौ एसे नायै नायै गायदों रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायग्रोनांगोन ब्लक वाइज ब्लक बे जायगाखौ रानदों गासै गोबां ब्लक्स दं आरो बे ब्लक्सफ्राव गिदिं गिदिं मान गोनां बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारा नायदिंदों बहाबा थालांदों नामा दंफां गायनाया बहाबाथ' फांसे फांनै थालांदों नामा नै गायखांजोब्बायानो गोबाङानो स' बेफोर थानायफोरखौ नायनानै जाहाथे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनाय खोथा नङा होमबा स' बिनि थाखायनो बेफोरखौ नायगिदिंदों मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा एसेबां गुदुं गरम बाब 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 अब्लाबो बिथांनि खामानि मावनायखौ नायनानै ओरैबायदि थुलुंगा जायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबायदि थुलुंगा जायो गोबां खस्थ' खामानि मावो मानगोनां प्रमद बर' सारा ये आपका लगा खा लगा আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ নেতৃত্বত আমাৰ এইখন ওদালগুৰি অঞ্চলৰ এইখন ভৈৰৱকুণ্ডত 10 লাখ বৃক্ষৰোপণ আজি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে এতিয়া আৰু 2 ঘণ্টা সময় আছে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে এইটো গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত উঠি যাব নামটো তো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতক আৰু লগতে আমাৰ বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিজেই পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতে নিজেই আহিছে তত্ত্বাৱধান কৰি আছে যাতে সেইখন এনচিয়ৰ হয় আৰু সকলো আমাৰ মন্ত্ৰী আহিছে আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ EM সকল MCLA সকল আশা কৰোঁ যে নিশ্চয় এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি থেংক ইউ এইটো হ'ল অমৃত বৃক্ষৰোপণ ন অমৃত না অমৃত এইটো মাটি নাই এতিয়া অমৃতল বাচাবৰ কাৰণে মাটি লাগিব আমি এই বিচাৰে আগত লগাই আছে আগত লগাইছিল ব্যৱসায় এইটো দে এইটো টেকনিকটো ভাল হৈছে এইটো মাটি ভাল বুলি কৈছে এইটো গছ জিন্দাগী নমৰে আপুনি কৈছে হ'ব পিছত পানী ক'ত নিম পানী পাই যাব নিম নহয় নিম নংগ নিম নহয় পালন